Kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa 18 kwezi kwa gatatu 2024 dore ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho muri aya makuru. Ishyirahamwe ry'abacika cumu rya jenoside yakorewe abatutsi babarizwa mu buhungiro Gicumbi ryandikiye Perezida Kagame ibaruwa ifunguye rimusaba ko yahagarika ubwicanyi bwose bukorerwa abacitse ku icumu mu Rwanda haba mbere na nyuma y'amatariki yo kwibuka kuko rimaze kuba umuco. Mu Rwanda kandi hatangiye kubaka uruganda rwa mbere rw'urumogi nyuma y'uko leta itora itegeko ryemerera abantu ku giti cyabo guhinga urumogi. Urumogi ruzarwemerera gukoreshwa n'abaturage muri rusange, ese amategeko aruhana ate ni muri aya makuru. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda irimo kwiga umushinga ubuza kugabana imitungo 100% mu gihe abashakanye bataramarana imyaka 5 nibura babana. Naho Ambasaderi Polisi Denis aramagana icyo yita communauté internationale ikomeje kwivanga mu bibazo bya Kongo no kutemera ikibazo cy'imipaka no gutaka u Rwanda rwatwawe mu masezerano hagati y'Ububiligi n'Ubudage. Ambasaderi Polisi Denis yagarutse ku kwamagana ibihugu birimo Leta Zunze Amerika, Ubwongereza, Ububiligi by'umwihariko, ndetse akaba avuga ko nk'inararibonye ibi bintu bitari bikwiriye. Ambasaderi Polisi Denis ni inararibonye mu kanama k'igihugu k'inararibonye z'igihugu. Ufite ikibazo gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Mbahaye ikaze rero mu makuru yacu arambuye. Ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi babarizwa mu buhungiro Gicumbi ryandikiye Perezida Kagame ibaruwa ifunguye rimusaba ko yahagarika ubwicanyi bwose bukorerwa abacitse ku icumu mu Rwanda haba mbere na nyuma y'amatariki yo kwibuka kuko rimaze kuba umuco. Iri shyirahamwe rivuga ko hari ubwicanyi buremereye bukunda kwibasira abacitse ku icumu barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Batanga ingero nyinshi harimo Basina Paul Rwigara, Kizito Mihigo ndetse n'abandi. Kavuga kandi ko hari n'abibasirwa bagafungwa nka Bakarasira Aimable ndetse n'abandi. Ishyirahamwe rivuga ko ibyo birenze ibyo no mu gihe cyo kwibuka abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bakunda kwibasirwa, bagahohoterwa, bamwe bakaba banakubitwa, abandi bagatemerwa inka. Ishyirahamwe Gicumbi rivuga ko ibi bintu bidakwiriye kandi bimaze kuba umuco kuko bigaragara ko leta itabishyira imbaraga mu buryo buhagije kandi kugira ngo uyu muco ucike. Ishyirahamwe Gicumbi ariko abakurikirana politiki hafi bavuga ko ari ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu ya jenoside yakorewe abatutsi ariko bivumbuye bakigumura bakaba nabo barabaye abanzi b'igihugu muri rusange. Nubwo bivuga bityo ariko ishyirahamwe y'ikiremwamuntu avuga ko abacitse ku icumu rya jenoside bakomeje kwibasirwa mu gihe cyo kwibuka ndetse na nyuma yaho. Bakanavuga ko politiki utavugana n'umutegetsi wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi nawe aba ari umwanzi nk'abandi, leta imufata nk'aho agambanira kuba yararokowe. Mu makuru yacu tukiri mu Rwanda, reka tuvuge ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda irimo kwiga umushinga ubuza kugabana umutungo 100% mu gihe abashakanye bataramarana imyaka 5. Ni umushinga uje mu gihe benshi bavuga ko hari abantu benshi bakoraga ubukwe bagamije kugabana imitungo gusa kandi atari urukundo gusa. Uyu mushinga uzi abakurikirana uburenganzira bw'abantu bavuga ko uzi igihe, abavuga ngo uburenganzira bw'abagabo bavuga ko uzi igihe, ariko abafeministi bakavuga ko bazawubangamira cyangwa bazawubambamira mu gihe uyu mushinga wakomeza. Ni umushinga uje nyine nyuma y'uko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ibonye ko mu bintu by'imitungo ndetse no gushakana haba harimo ibibazo byinshi bijyanye n'imitungo muri rusange. Ukomeje gutega amatwi amakuru ya radio televiziyo Imena, radio ya bose, radio ikubitira ikinyoma ahakubuye. Mu Rwanda hatangiye kubaka uruganda mu karere k'Amajyaruguru rwa mbere rutunganya urumogi nyuma y'uko leta itora itegeko ryemereye abantu ku giti cyabo guhinga urumogi. Umushinga w'urumogi leta y'u Rwanda iretse gutora itegeko ryemerera abantu kuruhinga, ariko kandi ikavuga ko hari abanyarwanda ku giti cyabo batabyemerewe ahubwo ari amashyirahamwe ndetse n'ibigo bya leta byemerewe gutunganya.
urumogi rwakunze kutavugwaho rumwe kugeza n'aya masaha umuntu ucuruza cyangwa akanywa urumogi ahanwa by'intangarugero kuko bavuga ko yangiza imitekerereze y'abana ndetse bagahinduka bakanywa ku bwinshi ibiyobyabwenge bituma badatanga umusaruro ku gihugu. Ibi byateje ikibazo kuko abantu bwite bavuze ko kuba hagiye guhinga urumogi na leta ibyemera bizateza akaduruvayo mu miterere n'imimerere n'imyifatire y'Abanyarwanda, mu gihe leta yivuga ko urumogi ruzaba isoko y'ubukungu yo guha amafaranga n'amadovize igihugu, mu gihe viziyo 2050 ari viziyo yo kongera amadovize aho Abanyarwanda bazava mu cyiciro cy'ubukene bakajya mu cyiciro cy'ubukire cyangwa se bakagana mu cyo bita middle income country. Umushinga w'urumogi washyizwemo imbaraga n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB ndetse n'abikorera ku giti cyabo bakaba barawushyigikiye, mu gihe ababyeyi b'abana n'abandi bawamaganira kure bakavuga ko nubwo wemejwe ariko bitari bikuriye mu gihugu kikirimo abantu bahungabanye bikurikije jenoside yakorewe Abatutsi. Mu makuru yacu kandi reka tubabwire ko Ambasaderi Polisi Denis uri mu kanama k'igihugu k'inararibonye yamagana icyitwa International Community International ikomeje kwivanga mu bibazo bya Congo no kutemera ikibazo cy'imipaka n'ubutaka u Rwanda rwatwawe mu masezerano hagati y'Ububiligi n'Ubudage. Kuri X, Ambasaderi Polisi Denis avuga ko ibihugu by'amahanga bikomeje kwigira nyoni nyinshi mu kibazo cya Congo kandi bibizi neza ko ari ikibazo cyatewe n'imipaka. Ababiligi baraze u Rwanda n'Ubudage bakaba aribo bateje iki kibazo. Ambasaderi Polisi Denis avuga ko Ububiligi by'umwihariko bugenda bwirengagiza imvugo za nyazo n'ikibazo muzi, ahubwo bugashyikira mu mvugo zitandukanye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu rwego rwo kujijisha no kubijya uburari. Avuga ko Communauté Internationale nta kintu ifite cyo kwigisha u Rwanda. Ni amakuru ya RT Imena ukomeje gukurikirana. Muri space yabereye kuri Twitter uwitwa yari ifite insanganyamatsiko igira iti niki urugamba rwa FPR kuva 1994 rwamaze. Uwitwa Rosemary Kobwa usanzwe ari imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ndetse na politiki yirukanywe muri iyo space. Bivugwa ko impamvu yirukanywe ari uko yarakomeje kuri Kayumba Nyamwasa nuko nawe yishe bityo agomba kugezwa imbere y'ubutabera. Abari bari aho bamwe mu barwanashyaka ba RNC ishyaka ritavuga n'ubutegetsi by'u Rwanda bo bahise bamwirukana ndetse baramukupa ntiyagaragabo. Maze Rosemary kuri Twitter ababifatiye guhanga ati abantu muri RNC bakoranye n'inkotanyi bemeza ko inkotanyi zishe abantu kuva FPR ifashe ubutegetsi. Nategereje ko batubwira amazina y'inkotanyi zishe ngo tuzirinde ndaheba. Bashoje badusaba ubumwe nibatubwira abashaka ubumwe. Inkotanyi zishe tuzabwirwa n'iki ko zaretse kwica. Uyu Rosemary ashinja RNC kubishyaka bitavuga n'ubutegetsi ariko kandi rikaba ari ishyaka ririmo abicanyi benshi kuko ashinja abari muri RPA kuba barakoze ibyaha by'intambara. Ni RT Imena ukomeze gukurikirana, aho ukurikirana amakuru yacu guhera saa moya za mu gitondo ndetse na saa moya z'umugoroba. Amakuru uyu munsi arakugeraho atinze kubera impamvu za tekiniki. Turimo turasoza amakuru yacu, reka tugane muri Congo. Repubulika Demokarasi ya Congo rero haravugwa ibisasu byarashwe kuri MONUSCO, ingabo z'umuryango w'abibumbye ziharanira amahoro muri Congo. Ibi kiba ari igikorwa cy'iterabwoba ndetse n'ibyaha by'intambara. Sekretari wa Amerika rero mu tubabarire umunyabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yaravuze ko ibi bikomeje kugabwa ku ngabo za MONUSCO ari ibyaha by'intambara kandi bishobora kugezwa imbere y'urukiko. Nubwo avuga ibi intoki zaratungwa M23, mu gihe M23 yo ivuga ko ingabo za MONUSCO zaje kwirwanya zifite manda yo kwirwanya bityo nazo zigomba kwitabara, mu gihe uzaparira azize urugamba ataraza kuvuga ko ari uwo muri MONUSCO, ingabo ziharanira amahoro muri Congo. Reka mbashimire ku makuru yacu kuba mwakomeje kubana natwe, tubifuriza kugira ibihe byiza cyane. Uwiteka bane namwe. Ni amakuru mukurikirana buri mu gitondo saa moya na saa moya za nimugoroba. Andi makuru naho ku munsi w'ejo. Bye bye. Imana ibarinde.
ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Wikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Watwandikira kuri guteranya 49 173 89 04 394 cyangwa ukadusura kuri wa3 akadomo Jean gukuramo migration cyangwa migration akadomo com.